Harukubura yo round ibirozonka kuhendera season y'Enkumireeba y'empaka za Mbarara Corporate League erizoba timu zayitabo mu mizano ya round ya mwenda okwenra obubonero omumizano y'abahaceka timu ya Hore Innocents na Igongo Cultural Centre erizoba zayorekamani barukwenra emyanya hakimeza echa open category. Innocents basinga Vision Group gori 3-1 hamwe na Las Vegas ibatera gori 2-0 omuzano gwasigaba Las Vegas barukugamba binji group ya bitaite munonga wale wa timu ka Las Vegas ni timu kumire munonga na timu ka Vision inamani kumbukuno bonero mukaga ekintu kirungi munonga management yitu yashemererwa timu yitu yashemererwa teka twagumiza muno muhimbo outing bireza asigaye tubasa kutwara ikikopo corporate ibintu munonga mazimeri zo twapira abantu twabanaje hano na kwantu tukora networking no kimanye tiyabashaho. The quality of officiating was not okay. Otherwise it is a game between Obuzibu na Hore Innocents omupira batusinga ekongati kugira ngo twagerageze ina bitwasinga. Igongo yasinga Vision Group gori 2-0 yo Vision Group omizane 3 tine guyasinga bwanyuma y'ekuterwa bigongo Las Vegas hamwe na Hore Innocents kandi omizane ndijo soge ya Kagera yasinga MTN gori 3-1 bajya kunywa amazi rero bajya katandika tukompitinga tukureba kimwe cyacu kopo turu haba bashambe twabere n'abarungi konka cyo yikembera yo nkireka yakumamu soka turane munonga ku maromba best for to corporate league kito bazana bato itiyambere kugira ngo tufuna physicals kandi hine na team zose kushanga hazikatwara tukafuna team zamani tukakumantuzana empire 3 twahangura ompire gumwe bastere empire 2 kuka outing erizo yetanguhi outing ezenyuma tutwire tukora muje Ndorwam Edwin ahabwa TV West Agacencwire.